viene aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel. Seigneur, remplis-moi avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel. Seigneur, remplis-moi con fuego de altar, con fuego de... Pide a Omeita, pide candela de altar a Omeita, pide el fuego de altar a Omeita, pide a Omeita. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, Señor, será boa Omeita, será boa, alta boa na pica de la Omeita, famille, je lève nous aller, dans les matin, será boa, pedi Dios, será da Omeita, Señor, será Omeita, Dios manda candela. Abre meu coração, Omeita. Abre meu boca, Omeita. Pedi Jesucristo bautizado. Pedi Deus a Omeita giramos con su poder y su fuego, Omeita. Está aquí de presente. Oh Santo. Aleluya. Oh Santo. Oh Santo. 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 Alabanza a Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, adoramos a Dios, aleluya. Nos adoramos, Omeita, vos estás grande, vos estás maravilloso, Señor. Nos ha reunido en lugar aquí, Dios mío, para mirar por gloria, Jehová. Para mirar por gloria, Dios mío, Tata Santo, Omeita, para un show descender, quebrar cadena, quebrar atadura. Oh Dios mío, de Moyaga nos reclamar sanidad. Nos ha declarado gloria del lugar aquí, Dios mío. Tu cadena te cae, en nombre de Jesús, aleluya. Tu trampa de enemigos nos ha destruido en Omeita. Nos declaran cero en el nombre de Jesús. Nos ha declarado trampa de enemigos inoperante. Oh Dios, glorificamos mesa Omeita, partió como pueblo, Dios mío, Jehová. Así obra Omeita, manera vos saco a cielo. Drama de gloria, unción del lugar aquí, Dios mío. Oh, alabanza a Jesús, alabanza a Dios. Alabanza a Dios, santificanos, purificamos iglesia, purificamos pueblo, nos mente, los corazón, los alma, tu no ser, Dios. Alabanza al Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Danke, Señor. Merci, Seigneur. Dios bendiga a mi hermana. Bienvenue pour Maxime. Vamos a venir a casa, Señor, a ver más gente. Bienvenue dans la Seigneur matin. Abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 15 y no está repartida clase. Vamos a repartir las clases. Amén. Nous allons Gloria a séparer Jesús. classe ce matin. Ouvrez Bible dans Révélation chapitre 15. Y sigue alabando a Dios, aleluya. Continuez louer bon Dieu là. Sí, glorifica su nombre, ave Continuez imagina. glorifier non le matin. Nos sigue nuestro estudio de revelación. Nous continuons avec l'étude de Révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Revelación capítulo 5. Révélation Gloria a chapitre Jesús. 15. Alabanza a Jesús, aleluya. Nos ha para el arco que van, pues
hermano que está corre preferido por más adelante. Bendito sea el Señor. Para no estar un tique más cerca de otro. Alabanza al Señor. Si vous voulez qu'on a passé plus devant, on va plus près l'hôtel. Revelación 5. Révélation chapitre 15. Gloria a Jesús. Contento de mirar mamá de nuestro hermano Joel, nuestro hermano Rosny. Nous comptons matin pour nous, maman Joël, maman frère Osni. Amén. Dios bendicionar ricamente. Bon Dieu bénit nous richement. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Hermano de Revelación 5. Révélation chapitre 15. Nos lee esa palabra de Dios, en nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Nous parlons par ça, non papa, à petit là, à cet esprit. Après ça, moi, il y a un autre signe dans le ciel là. Il y a un gros signe qui peut faire monde saisi. 7 anges qui décambaient 7 calamités. C'était 7 dernières calamités. Après, bon Dieu, absispan, fait colère. Ahora nos va a hacer oración. Nous allons prier Nuestro hermano matin. Axel por elevar una oración. Amen. C'est d'abord vous faire manger au matin. Para nos pedir Dios aumente, para nos demander bom dia para la vida. Dios está bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Señor. Padre celestial de la gloria. De momento aqui, Padre Santo, nós está vindo por delante de Deus de la gloria, Tata Santo. Nosso coração nos abre, Padre amado, Deus de la gloria. Nós reconhece, Padre Santo, bota aí o único verdadeiro, Padre amado, Deus meu. Vou tocar-nos, Padre Santo. Tata, aumenta-me, Deus, aqui de presente, Padre Santo. Nós nos queimar de Deus meu. Nós que se amar de palavra, Padre celestial. Espírito Santo, toca nosso coração. Espírito Santo, ministra aumenta. Espírito Santo, abre-nos entendimento. Espírito Santo, guia-nos aumenta. Padre da glória, permite a palavra, Deus meu, salir com poder, Padre amado. Tata, tanto a palavra salir, Padre da glória. Assim lo que você, Padre. Tata, se bicho aumenta. Tá de bom, Deus meu, presença, mi rei. Oh, Padre da glória, quebra a cadena, Padre Santo. Sana esse que está enfermo, Padre. Oh, Deus Todo-Poderoso, usa o cielo, Padre amado. Tata, exalta, aumenta. Padre Santo, consola, aumenta. Fortalece, aumenta, Padre. Oh, Deus da glória, abre porta de cielo, Deus meu. Senhor, fala conosco, aumenta, Senhor. Oh, Deus. Guia-nos, aumenta, Padre celestial. Não me devo mudança, Padre Santo. Toca, aumenta, toca, aumenta, toca, aumenta. Espírito Santo, visita el lugar aqui, Jeová. De nome de Jesus, mi Deus. Gracias, gracias, Senhor. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Vamos chutar ensemble, bien-aimé. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bon, Bon Dieu Dios es bon. maravilloso. Bon Dieu, merveilleux. Y Dios es grande, aleluya. Bon Dieu grand. Gloria a Jesús para siempre. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dans le petit livre Révélation, Estamos en el capítulo 15, nous dans le chapitre 15 là. un libro lleno de información, Il y a un livre qui est plein avec information, lleno de doctrina, il est plein avec doctrine, y lleno de palabra de il est Dios, plein avec parole bon Dieu. un libro espiritual. Il y a un livre spirituel. Alabanza al Señor. Glorificado sea Jesús para siempre. Amén, hermanos. En el capítulo 15, Dans le chapitre 15 là, igual que 14, même Jacques, chapitre 14 là, amén, gloria a Jesús, es un paréntesis. c'est en parenthèse. Es un paréntesis, En aleluya, parenthèse. para explicar algo tocante las plagas. Pour expliquer un bagage au sujet des calamités. Ya hemos visto el capítulo 14, Nous déjà au chapitre 14 là, amén, y ahora estamos en el capítulo 15. qu'on y a nous dans le chapitre 15 là. Gran tribulación Grande tribulation, es un periodo de juicio c'est une période de jugement. donde Dios va a derramar Côté bon Dieu pour le verser 3 series de juicios. 3 séries de jugements. Las trompetas, Trompette, yo. primero los sellos, Premièrement, c'est scellé, yo. después las trompetas. Après, c'est trompette, yo. Esos
dos series de juicios Deux séries jugement ça yo, acontecerán en la primera parte de la gran tribulación. qui pour passer dans la première partie grande tribulation. En la segunda parte, Deuxième partie, deuxième partie, amén, va a derramar las copas. il pral verser godéo. Amén, hermanos. Y estamos aquí en el capítulo 15, Nous là dans le chapitre 15 là, en la segunda parte. dans la deuxième partie. Sabemos también que cada juicio Nous connaissons que chaque jugement, consiste de 7 etapas. il y a 7 étapes. Los sellos Scellé, son 7 sellos. qui c'est 7 scellés, Las trompetas, trompettes, 7 trompetas. qui c'est 7 cléons, bien trompettes. Y las copas, Et godéo, 7 copas. qui c'est 7 godéo. Al destapar un sello, Chaque fois, il y a raché un seau, bien al scellé. sonar una trompeta, Pendant une trompette sonne, al derramar una copa, pendant une vidéo un godé, acontece algo aquí en la tierra. a passé un bagage sous terre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el versículo 1 Dans le verset premier, dice así: il dit comme ça. y vi otro ángel en el cielo grande y admirable, que era 7 ángeles. Vi otra señal en el cielo grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Le premier a dit, après ça, moi, il y a un autre signe dans le ciel là. Il y a un gros signe qui peut faire moun saisi. 7 anges qui étaient 7 calamités. C'était 7 dernières calamités. Après, bon Dieu a suspend fait colère. Dice las 7 plagas postreras. Il dit qu'il y a 7 calamités. Son las copas, C'est godéo. las copas de la furia de Dios, Godé, colère, bon Dieu. las copas de la ira de Dios. Godé, colère, bon Dieu. El tercero y último serie de juicios divino. Et troisième, dernière série scellée, divine. Series de juicios divinos. Série jugement divine. Amén. Sellos, Scellée, trompetas trompette y copas. et godéo. Pero antes de eso, Mais avant ça, antes de ir explicando lo que es la consecuencia de estas copas, avant que nous allons expliquer les conséquences godé ça yo, Dios va a honrar a sus fieles. bon Dieu va honorer serviteurs yo. Versículo 2. Verset 2. Y si mi hermano tienen preguntas, pueden alzar su mano. Si vous avez une question, vous pouvez lever main. Dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Il dit après ça, moi ouais yon bagay qui était tant coup, yon la mer faite en cristal mêlé avec du feu. En Revelación 4, versículo 6, Dans Révélation 4 verset 6, cuando Juan ve ese trono de Dios, là que Jean te ouais fauteuil bon Dieu, él vio también un mar de vidrio. il te ouais tout yon la mer en glace. Amén, en el versículo 6 del capítulo 4. Dans verset 6, dans chapitre 6 verset 4 là. Pero aquí él ve que el mar está mezclado con fuego. Mais lui ouais là la mer a été mélangée avec du feu. Amén, hermanos. Y este fuego habla de las pruebas de los hijos de Dios, Du feu ça a parlé des épreuves petit bon Dieu. de aquellos que pasaron por la gran tribulación. Ça a qui passe dans la grande tribulation. Hermanos, ahora en esta temporada Et frère monsieur, dans le moment ça n'a vivre là, pasamos por pruebas fuertes, ¿o no? n'a passé dans épreuve qui dit oui ou non. Pero nuestras pruebas Mais épreuve nous yo, no son de comparar yo pas capable de comparer de los cristianos que van a pasar en la gran tribulación. à épreuve chrétien qui pral passer dans la grande tribulation yo. Será aún más terrible. Il pral plus terrible. Amén. Y aquí Dios los va a honrar. Là bon Dieu pral honorer. Dice aquí: los que habían alcanzado la victoria de la bestia. Il dit moi ouais tout monde qui te joine victoire devant bête là. Amén. El versículo 2. Dans verset même verset 2. La parte que sigue: los que habían alcanzado la victoria de la bestia. Moi ouais tout monde qui te gagné dans bataille yo t'a mené contre bête là. Y de su imagen Contre statue là. y de su señal Contre monde qui gagne yon numéro. y del número de su nombre. Contre monde qui gagne yon numéro correspond à non là. Amén. Dice: vio los que habían alcanzado la victoria Il dit ouais monde qui te gagné dans bataille là, estar sobre el mar de vidrio. yo te sur la mer cristal ça. Amén. Ellos vencieron. Yo te gagné.
Pero ¿por qué dice ahí alcanzar la victoria de la bestia, Mais pour que ça lui dit là, qui joue toute bête, yo, de su des imagen images, yo, y de su et señal puis des signes, yo, y del número de su nombre? des numéros correspondant à non là. ¿Quién me puede explicar esa parte? Qu'est-ce que va expliquer me partie ça? Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo Jésus reina. vivant. Dice que habían vencido Il dit yo te gagné. y él ve ahora esos santos Et lui ouais connait la peuple ça et moun ça yo. sobre un mar de vidrio. Sur un lame cristal. Ante el trono de Dios hay un mar de vidrio. Devant trône bon Dieu, il y a un lame en glace Pero cristal. esta vez Juan lo ve mezclado con fuego. Mais fois ça, il ouais mélangé avec du feu. Pedro habla del fuego de prueba que viene en nuestras vidas. Pierre parlait de du feu épreuve qui est pour venir dans la vie nous. Y dice, han alcanzado la victoria. Il dit yo gagné, yo une victoire. Y ahí explica Là il explique que han vencido. qui monde qui te gagné. ¿Usted puede explicarme esa parte? Vous avez expliqué une partie ça? ¿Quién? Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Hermano, alza tu mano y el otro, hermano Miguel. Dios le bendiga. Ahí dice la victoria sobre la bestia y su imagen en el tiempo de la gran tribulación. Solo eso. Sí, eso está escrito, pero ¿qué quiere decir? Amén. ¿Quién puede ayudar, hermano Miguel? Qui est-ce qui va aider lui? Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. ¿Qué han vencido? ¿Qué es la bestia? Qui ça qui c'est bête? La là? victoria de la bestia. Victoire bête là. Hermano Joel. Porque la Biblia, en el capítulo 13, hemos visto habla de 3 personajes principales en la gran tribulación. En chapitre 13, nous allons parler de 3 personnages dans la grande tribulation. La bestia es Bête là c'est Anticristo. el anticristo. Antichrist là. Entonces, ¿han vencido a quién? Anticristo. Anticristo. Il y a un Antichrist là. Todo lo que el anticristo ha hecho para vencerlos no ha logrado. Tout ça Antichrist a été fait pour lui réussir, il pas réussi. Y de su imagen. Avec image et statue. ¿De qué imagen está hablando aquí? ¿Quién me puede ayudar? De qui image la parlé là? Amén, hermano Joel, hermano Joel, Mike. ¿De qué imagen está hablando aquí? De imagen anticristo. ¿Cuál Pues imagen? 666. Hermano Elías. E imagen qual também pone em templo de Deus qual na Israel. Amén. Amen. Hemos visto también Nous voyons ça tout. que el anticristo va a hacer una imagen Antichrist va faire une statue, poseído, une image qui a possédé, qui a couvert, una imagen que podrá hablar. qui va parler. Ya no más esas imágenes de María que uno echa 25 centavos y no hablan y no ven. Pas que on fait une image de Marie côté que on monde mettait 25 copes devant lui pour lui parler. Esta imagen hablará. L'image ça lui-même il va parler. Y el anticristo va a obligar a adorar esa imagen. Antichrist va forcer monde pour adorer statue ça. Pero estos cristianos, Mais chrétiens ça yo, amén, no adorarán a esa imagen. yo pas adorer image là. Y por eso serán perseguidos. C'est peut-être ça il a persécuté. Amén, hermanos. Y vencieron porque no adoraron la imagen. Il a gagné parce qu'il a pas adoré statue. Y dice, y de su señal, Et avec signe il dit tout. vencieron Yo gagné la señal del anticristo. signe Antichrist là. ¿De qué señal está hablando aquí? De qui signe la parlé là? ¿Quién me puede ayudar? Alza tu mano si quiere oportunidad. Nuestro hermano Miguel quiere decir algo. Nuestro hermano Miguel, gloria a Jesús. Vencieron la señal. Il gagné signe là. ¿Cuál señal? Que no creyeron a sus manifestaciones del anticristo en ese tiempo y el 666. Amén. Ainda tengo un eco de Mike. Porque hacía muchas señales el anticristo, ¿no? Pero no creyeron a ellas. Aquí se refiere a los señales de los milagros La parlé là de signe gros miracle o otra cosa. ou bien l'autre bagaille. ¿Se refiere aquí a la señal de los milagros? ¿Sí? La parlé de miracle là, signe miracle ¿Y en qué forma han vencido esos milagros? et qui forme est capable gagner signe ça yo. ¿Qué hay que vencer cuando el anticristo hace un milagro? Lo que yo entender ahí es que ellos no se postraron ante él por los milagros que él hizo. No, eso es la imagen y la vez. Ahora estamos hablando de su señal. ¿Qué es señal ahí?
Si vamos a Apocalipsis, Si nous allons dans la Révélation, capítulo 13, chapitre 13. Alléluia. el versículo 14 dice, Verset 14. y engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Révélation chapitre 13, verset 14. Moun qui était sous la terre, yo te perdu tête yo, les yo miracle, yo te bal droit faire d'évangile premier bête là. Li mande yo pour yo faire yon statue bête qui te blessé à mort, à coup d'épée, à main qui te bien vivant yo. Verset 15, deuxième bête là recevoir pouvoir pour te faire statue, premier bête là tourner vivant. Comme ça statue a ka parler. Li ka touye moun, li ka touye moun comme ça, li ka touye moun. Qui pas adorer, qui pas adorer li. Verset 16, bête là te exigé pour tout le monde, petit ou grand, riche ou pauvre, esclave ou libre, pour te recevoir yon marque sous mes droites yo, ou sinon sous front yo. Personne pas capable ni acheter ni vendre rien s'il pas de marque ça. Ça veut dire s'il pas de non bête là, ou sinon numéro qui correspond à non là. Verset 18, bagay ça mandé en pile bon comprendre. Monde qui gen comprendre ka résoudre problème numéro bête là. Numéro bête ça c'est non yon moun lié, mais numéro 666. Vencer, hermanos, Gagner, frère Samuel. aquí habla de victoria. Là parle de victoire. Vencer Gagner, tiene que haber un obstáculo, je gagner un obstacle, un problema, un problème. algo que no es lícito hacer Yon bagay qui pas facile pour faire. y te está acechando. Et puis pendant ce temps de fête Y por eso usted tiene que nous vencerlo. ça besoin vaincre, besoin gagner. Y si lo Et vence, si vous pas gagner, hablamos de il vient victoria. parler de victoire. En este caso, amén, la victoria de la Il vient bestia, parler là dans casa victoire que es bête el là. anticristo, Qui c'est antichrist là. hizo una Il imagen, fait un statue. y el que no adorara esa imagen Moun qui pas adorer statue ça, tendrá que morir. moun ça a besoin mourir. Su señal, Signe yo, que es la marca qui c'est marque là, que va a exigir a la gente poner, il pas exiger moun pour mettre marque ça y del número. avec numéro A. Uno puede escoger la marca Moun ka choisir marque là o el número. ou bien numéro A. Amén, hermanos. Y esos cristianos de la gran tribulación Eh bien chrétien ça dans grande tribulation, han vencido, yo gagné. no han aceptado su Yo número, pas accepté numéro A, ni la marca, ni marque là, ni su nombre, ni non li. y no adoraron a su imagen. Yo pas adorer statue à tout. Y por eso son muertos, C'est pour ça yo mourir. por eso son matados. C'est pour ça yo tué yo. Amén, hermanos. Hoy día también Ou bien tout, nos persiguen porque servimos al Señor. il va persécuter nous journée aujourd'hui parce que n'a servi bon Dieu. Dígame, ¿qué estamos haciendo mal? Dis-moi qui ça nous fait pas bon? Nada. Rien. Queremos vestirnos con pudor, Nous habiller nous tant que Jean ça le fait con decencia. avec décence. Mira cuántos adulterios y fornicación hay. Regardez combien adultère ou bien fornication gain. Hay que aplaudir a la iglesia. Yo besoin applaudir l'église. Amén. Las mujeres de la iglesia Et mesdames de l'église yo, que no usan su cuerpo para motivo de atracción de otros. qui pas utiliser corps pour râler attention l'autre monde. Porque así piensa el mundo. Parce que c'est comme ça le monde Que pense. mi cuerpo tiene que ser motivo de atracción para otros. Corps doit ser une raison pour râler attention l'autre monde. Usted está agradecido con nosotros Eh bien, nous remercier que nosotros no somos de aquellos que influencian adulterio y fornicación. ¿O no? que Que no influenciamos, motivamos en adulterio y fornicación. nous pas motiver ou bien influencer adultère ou bien fornication. Amén, hermanos. No robamos. Nous pas voler. Somos íntegros. Nous intègres. Somos fieles al trabajo. Nous fidèles dans le travail. Alabanza al Señor.
Cuando necesitamos un poquito de arena y esas cosas, no lo cogemos del trabajo. ¿no? Là que nous besoin un petit sable, nous pas voler le travail. Somos cristianos, C'est ¿o no? chrétien nous. No van a perder sus lápiz en el trabajo y esas cosas porque llevamos algo para nuestros hijos, porque somos cristianos. Il va perdre du le travail parce que nous pouvons pas le parce que c'est chrétien nous. Entonces una comunidad Et bien une communauté tiene beneficio con la iglesia, ¿o no? qui bénéficie avec l'église. Nosotros nos metemos en cosas extrañas, Nous ne pas mettre dans le bagage étrange. no sobornamos la gente, Nous supporter monde, no pagamos a la gente dinero bajo de la mesa, nous pas payer monde en bas table ¿o no, hermanos? Para nada, pour rien. ni hasta para obtener un permiso, ¿o no, hermanos? Même là pour jouer un permis. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en esta tierra? Eh bien, qui s'en a fait pas bon sur ça? Que nos persiguen. Qui a persécuté nous? No hay lógica en su persecución. Pas aucune logique dans la persécution. La gente recibe sanidad. Moun recevoir guérison. La gente recibe Moun liberación. recevoir libération. Adictos a drogas son libres. Moun qui addict dans drogue yo libre. Se convierten en hombres y mujeres de la comunidad. Yo converti femmes, garçons des communautés. Aquí en esta iglesia hay gente que era adicto, Dans l'église, ça a des moun qui étaient addicts. alcohólico, Dans alcool, adúltero, fornicario, ladrón. adultère, voleur, fornication. Amén. A veces hay gente que cumple con todos esos en una persona. Amén. Y Cristo lo cambió, Et Christ l'a changé. lo transformó. Il transformé. Amén, hermanos. Amen. Pues Bonaire tiene beneficio con nosotros, Eh bien, bonheur est un bénéfice avec que nous. estamos clamando para esta N'a isla. prélé pour l'île ça. Amén. Espera cuando la iglesia es quitada. Espérez que l'église pas là. Van a ver la diferencia Yo pral la différence là. de cuando la iglesia estaba en la Là tierra. que l'église était sous terre. Alabanza a Jesús. Porque nos persiguen Pour qui entonces. ça a persécuté nous alors? ¿Por qué tienen que hablar mal de Pour qui ça vous a nosotros? parlé mal de nous-mêmes? Alabanza a Jesús. Hay cristianos Il y a des chrétiens yo, que se ponen como meta qui mettaient un but para atacar a la iglesia. pour attaquer l'église. Yo pensé que tenemos que atacar al diablo. Moi, je pensais qu'il est capable d'attaquer le diable là. Oh, Si le non. diable va attaquer nous, ¿No es el diablo que hay que atacar? ce n'est pas le diable qui attaque nous. ¿Por qué se ataca a la iglesia? Eh bien, c'est pour qui ça va attaquer l'église. ¿Cree usted que Dios va a usar a un cristiano para atacar a su iglesia? Regardez vous-même, vous pensez que bon Dieu va utiliser un chrétien pour attaquer l'église? Tantas almas que hay que salvar. Paquet d'âmes qui pour sauver. ¿Por qué se preocupan con los poquitos que hay acá? Pour qui ça ne pas occupé de eux-mêmes et puis son petit casque là. Ve a evangelizar y salvar esas almas. Allez à l'évangéliser les âmes qui puis sauver. Oh no, hermano. de eux. No hay lógica en lo que algunos cristianos están haciendo. Pas gain aucune logique dans ça chrétien va faire. Es que no hay lógica en lo que el diablo hace. C'est parce que pas gain logique dans ça diable a fait. Amén, no hay lógica en sus instrumentos que lo usa. Pas gain aucune logique dans l'instrument qu'il a utilisé yo. Alabanza al Señor. Nos persigue. La persécuté nous. Igual que aquí, Même genre avec la persigue a los la cristianos. exige chrétien yo. Les exige La exige adorar a la imagen. pour adorer statia. ¿Por qué? Pour qui ça? Adorando a la imagen, usted se pierde. Parce que pendant pas adorer statia, on va perdre. Adorando a la imagen, usted rechaza a Dios. Pendant pas adorer statia, on va refuser bon Dieu. Aceptando el número, Pendant accepter numéro, la marca marque là, o el ou bien nombre, non, hein, usted perderá su salvación para on va siempre. perdre délivrance pour tout temps. Por eso el diablo persigue a la C'est iglesia. peut-être ça diable a persécuté Por l'église. eso él usa instrumentos fuera de la iglesia para hablar mal de la C'est peut-être iglesia. ça il utilise instrument dehors l'église pour parler mal contre l'église. Son instrumentos del diablo, C'est hermano. instrument diable là yo. Amén, hermanos. En el versículo 3, Dans verset 3, y aquí dice en la última parte del versículo 2, dans la dernière partie là, il dit dans verset 2, que esos cristianos de la gran tribulación il dit les chrétiens dans grande tribulation ça yo, que han vencido, qui gagne, hein? ¿y cómo han vencido? Comment yo gagne? ¿Cómo? ¿Han vencido? Hermana Andrea, ¿cómo han vencido? Alabanza al Señor. No aceptando la imagen, su marca y el número de su nombre. Okay. ¿Y qué es el resultado de su victoria? ¿Qué consiguieron? Qui c'est le résultat victoire yo? Tu te joindre? La salvación. Y antes de eso, Avanzar. salvación, amén. Pero, ¿cómo vencieron, hermanos? Con victoria, amén. Avec victoire. Con la muerte, ¿o no? Avec la mort. Con la muerte. Avec la mort. Porque se les quitaron la cabeza. Parce que yo va couper tête yo. Esos cristianos de la gran tribulación. Chrétien dans grande tribulation ça, En la segunda parte, dans deuxième partie, hein, el anticristo va a exigir Antichrist va exiger que tienen que aceptar la marca yo dois accepter marque là o la muerte. ou bien la mort. Amén, hermanos.
y han vencido, et puis yo gagne. porque eran fieles hasta la muerte. Parce que tu es fidèle juste dans la mort. Hay cristianos que son fieles hasta cierto límite. Il y a un chrétien qui est fidèle, arrivé dans une série limite. Yo soy fiel con tal que tiene dinero en mi cartera. Moi fidèle depuis que j'ai l'argent dans la bouche. Amén. Eso es así. Ah, c'est ça, Yo comme ça. seré fiel si Dios me da una esposa. Bon Dieu, moi pas fidèle là, ou même si vous avez une madame. Yo soy fiel si mi esposa o esposo corre conmigo. Moi pas fidèle si madame ou bien monsieur me courir avec moi. Pero estos cristianos no. Mais chrétien ça là, non. Eran fiel hasta la muerte. Ils étaient fidèles jusqu'à la mort. Amén. Hasta la muerte. Jusqu'à la mort. Hermano Paulo. Gloria a Jesús. Tapi saya pastor, eta bisa ku glas di sangue, que man sangue, Mezclar. la mayoría tienen aquí tienen muerto en turta tanto. Sí, son las almas que Juan está viendo ahí. Sí. C'est non mais j'ai regardé après là. Entonces pensei na eta dinge cristal di sangue, que sangue mezclado que cristal. El sangre representa prueba na na pasa. pasadinha. Yes. Pero mayoría tienen aquí tienen anca muri tambe. Es un Juan tamire y no mayoría turta morto. Turta morto. Tout le monde ça Jean là, c'est mon mourir. Tur nan física stop viva. Tout physique yo suspend vivre. Parce que gente no muere nunca, no. Parce que yo mon pas jamais mourir jamais. Alguien, usted no muere nunca. Ou pas jamais mourir. ¿O no? Pas jamais mourir. Si su corazón se pare ahora, Si que au fond camper kounya, el lugar donde usted vive deja de existir. c'est côté où habiter, c'est lui même qui suspend exister. Pero usted sigue viviendo. Mais on même continue vivre. Amén, hermanos. O en el cielo C'est soit dans le ciel o debajo de la tierra. ou bien en bas terre. Y por toda seguridad, no sé si hay alguien más que piensa eso, Pour toute sécurité, on va connaître si quelqu'un qui pense ça. cuando alguien se muere, Là que un monde mourit, se va al cielo là aller dans le ciel o al infierno. ou bien là dans l'enfer. No se convierte en demonio. Il n'est pas converti, retourner, vient tourner en démon. Amén. Pastor, mira, tengo una pregunta a base de imagen que aguardo algo de gente que comienza a hablar. Me estaba pensando en la creación de Dios, ahora Dios se crea y también la trae de lodo, entonces la pone aliendo de gente. Pero esa también es una cosa, copiar o una otra cosa. No. So, Satanás no puede crear. Satan pas capable de créer. Amén. Esto trae una imagen, un hombre marque. Il a fait une image, une bonne suggestion. Diferencia está Différence c'est que el ser humano ha de ser un ser viviente, l'homme vient un être vivant, pero aquí nan, mais là, un demonio está posicionar un popchi. il y a un démon qui est entré dans un poupée. El popchi aí no Popê ça. tem vida. Il parle de la vie. A imagem aí, Image là, kini pie, si vous piscez caneli, enta sinti. il pas sentir rien. Amém? Não tem vida. Il pas la vie. Está possuir Il possède a le couvrir. imagem. Satanás não tem poder para criar. Satan pas un pouvoir pour créer. Senão ele cria mais para ser humano para seguir. Sinon, en pile, l'homme il est créé déjà pour suivre. Amén. Y este grupo está allá ante el trono de Dios Eh bien, le groupe ça, il est en l'air devant le trône bon Dieu, con arpas en las manos. avec guitare dans la main. Después de tanto sufrir, Après, il fin souffrir, tout ahora souffrir. están cantando para Dios Pour y aller chanter pour bon Dieu. y con arpas. Avec guitare. A Dios le gusta la alabanza. Bon Dieu remet louange. Amén, hermanos. Vamos a cantar mucho en el cielo, On hermanos. va le chanter en pile dans le ciel, là, frère. Alabanza al Señor. Sabemos que Lucifer dirigía las alabanzas en el cielo. Nous connaissons que Lucifer il était dirigé le chant dans le ciel là. Ezequiel 28:13. Ézéchiel 28:13. Nuestro hermano Miguel puede leerlo. Ezequiel 28:13. Y mi hermano Miguel va a leer algunos textos más. Y nuestra hermana Amén. Crisma puede leer Isaías 14. Ezequiel 28:13. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Eso es 13? Amén. Oh. 28:13. Ajá. ¿Terminó ya? Ok. Lea el 16 también.
A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Ou t'a vivre dans jardin Éden là, jardin bon Dieu, ou te mette toute qualité belle pierre coûte cher sous rubis, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, malachite et émeraude. Tout belle bijoux qui te sous yo te fait en l'or. Ce jour bon Dieu t'a créé ou là, il te fait pareil pour. Verset 14. Moi mette yon ange chérubin avec vous pour protéger vous. C'est sous monde qui a pas pour moi ou t'arrêter. Ou marcher dans mi-temps gros diffé. Verset 16. Ou fait commerce ou marché. Ou la corps dans méchanceté ou fait péché. C'est comme ça moi te mette ou dehors sous monde qui a pas pour moi ou pas de bon pour service moi encore. Ange moi te choisi pour protéger vous là, mettez vous dehors dans mi-temps boule di feu. 17 ou te ouais Jean ou te belle. Ça fait ou perdre tête parce que ou te rivé dans une belle position. Ou t'en agir tant qu'on monde fou. C'est peut-être ça moi voyez ou jeter à terre. Moi quitter ou là devant l'autre royaume pour yo ouais ça qui rivé ou. Verset 18 ou si tellement fait méchanceté ak vice dans commerce ou pas respecter à ta temple ou yo. Moi mette di fait dans la ville ou yo boule net. Tout le monde qui t'a gardé ou yo ouais ou tourner sans. Verset 19. No. Amén. El versículo 13, Dans verset 13 là, la última parte, dernier partie. dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Il dit ce jour bon Dieu t'a créé ou là, il te fait pareil pour. Dios sabe Bon lo Dieu que hace. connaît. Bon Dieu connaît ça le fait. Antes de crear a Lucifer, Avant Lucifer était créé, porque Dios lo creó, parce que c'est bon Dieu créé, lo creó un ángel precioso il fait un ange précieux, con metas precioso para Lucifer. avec bi précieux pour Lucifer. Dios preparó el huerto, el lugar. Bon Dieu préparé le jardin, hein? Amén. Ahí Dios describe Bon Dieu décrivait cómo Dios adornó ese Edén celestial donde Lucifer estaba. comment bon Dieu a décoré le jardin Éden ça dans les célestes là, Un lugar precioso, une place précieuse lleno de piedras preciosas. qui était plein de pierres précieuses. Y dice allí que Dios le preparó sus instrumentos antes de crear a Lucifer. Il dit bon Dieu préparé tout instrument yo avant de créer Lucifer. Dios sabe lo que hace. Bon Dieu connaît qui ça le fait. Dios creó un huerto precioso aquí en la tierra. Bon Dieu créé un jardin Éden précieux sous terre Amén. Y creó animales, creó todo et puis il créé bêtes yo toute bagaille antes de crear al ser humano. avant de créer l'homme. Amén, hermanos. Y usted ve ese sentir de Dios en nosotros también. Où est sentiment bon Dieu dans nous-mêmes tout. Antes de pensarnos, de casarnos, Avant de penser pour nous marier, amén, preparamos, tenemos una casa, los varones, nous préparer, nous avons un cas monsieur, donde vamos a llevar la pour mujer. que nous pourrions aller avec madame là. Tenemos todo allí comprado. Nous avons tout bagaille là acheté, Amén, hermano. Para después de casarse ou après pour nous marier. y llevar a la mujer a nuestra casa, Aller avec dame dans cas là. sea casa propia o casa alquilada. Que ce soit un propre caillou ou bien un caillou loué. Hay que prepararse, hay que saber qué estamos Nous haciendo. devons connaître qui ça n'a fait. Amén, hermanos. Y Dios le preparó sus Bon instrumentos. Dieu préparer instrument ça yo. En Isaías Dans Isaïe 14, versículo 15, ¿qué dice? Hermana Crisma. Sin embargo, lo voy a tirar a vos de Seol. Tena e parte nada más se retirar de abismo. 19.
Ma abo award benta for di etumba manera un rama rechazar. Tapaco é morto não que tá traspassa cuspada que tá barra vai na e pedra não de abismo maneira um cadáver que award trapa. Amén, hermanos. Ahí habla de la caída de Satanás La parle là de tomber Satan. y cómo Dios lo echa del santo monte. Comment bon Dieu te voyer jeter sur ce monde là. Pero hay un texto Mais il y a un verset, que estoy buscando que no lo encuentro aún, m'a cherché ma revenir jusqu'au nier. que Dios dice que lo echó con todos sus instrumentos. Côté que il dit bon Dieu voyer jeter à tout instrument là. Amén. Lo vamos a ver después, su hermano lo encuentra, me dice. Nous parlons ça après. Entonces todos sus instrumentos que él hizo, Et bien tout instrument qu'il te fait, que Dios hizo para él bon Dieu te fait pour lui, usarlo, pour t'utiliser. cuando Dios le echó de ese lugar precioso, Dès que bon Dieu était dans la place précise là, Dios le echó con sus bon instrumentos, Dieu voyer jeter à tout instrument là. porque él corrompió la música. Parce qu'il corrompit musique. Amén, hermanos. El diablo descendió a la tierra Et puis il a descendu sous terre y aún tiene sus instrumentos. jusqu'au nier il y a instrument là. Alabanza al Señor por su política en el cielo. À cause politique là dans ciel Fue là. sacado del cielo. Bon Dieu était dans ciel Hermano, là. la política comenzó en el cielo Frère, c'est politique commencé dans ciel là. y era tan malo Il est tellement pas bon que Dios sacó todo eso del que cielo bon Dieu était toute bagaille ça dans y, ciel là. y siguieron con la política aquí en la Et tierra. puis il continue avec politique sur terre. Por eso no tenemos gobierno hoy Et en pour ça día. nous pas un gouvernement aujourd'hui. Amén, hermanos. Y Satanás todavía usa la música Il s'attend jusqu'au nier il utilise musique para idolatría, pour idolâtrie, para paganismo, pour païen, religión, pour religion, fornicación fornication y adulterio. et adultère. Hay gente que escucha una música sensual Il y a des gens qui écoutent une musique sensuelle, que habla de amor y no sé tanta cosa de qui adulterio parlent de l'amour, un paquet de bagaille d'adultère, y comienzan a llorar et puis on commence à crier de lo que esa música provoca. dans ça que la musique a provoqué. Amén, hermanos. En los últimos tiempos vemos también Dernier temps, nous parlons que el diablo ha metido su música en la que iglesia, le diable a fourré musique dans l'église. música sensual, Musique sensuelle. que cuando uno está cantando ese cántico, Côté qu'il est comme on a chanté chanson, que tiene que ser para adorar a Dios, côté qu'il a besoin d'adorer bon Dieu, exaltar a Dios, exalter bon Dieu. o una oración cantada. Il y a une prière mais qui est chantée, Pero hay cánticos mais qui est chant, que uno habla del amor, qui parle de l'amour, pero uno no se amén, mais on pas spécifique. a quién está cantando. Dans qui les gens savent chanter. Igual puede cantar ese cántico para su esposa, Même je peux chanter chanson pour madame o para su concubina, ou bien pour concubine o para Cristo. ou bien pour Christ là. Amén. Hay música mundana, Il y a musique mondaine, música rock musique no es de Dios, rock qui parle pour bon Dieu, música jazz, musique jazz, merengue. merengue, Amén. Muy especial en República Dominicana. spécialement République Dominicaine. Eso es una plaga. Ça c'est un plaie. Hasta en algunos de nuestras iglesias, Même dans quelques dans l'église nous, merengue, pero merengue. mais merengue, mais qui c'est merengue Amén. En la iglesia, dans l'église. eso no es de Dios. Bagaille ça pas pour bon Dieu. Bolero, son, etcétera. Son, boléro. El diablo corrompió la música. Diable a corrompu musique. Amén. Hay gente que dice, que predican Il y a des gens qui disent, prêcher, que hay que alabar a Dios conforme a su cultura. il doit louer bon Dieu selon culture. Yo no estoy de acuerdo con On eso. ne pas d'accord avec ça. Naturalmente, Naturellement, nuestra cultura influencia nuestra manera de alabar a Dios. culture nous li influer gens que nous louer bon Dieu. Por ejemplo, los latinos Par exemple, latino, somos un pueblo, somos latinos también. Los latinos son gente que no son tímidos, latino c'est un pas timide. se expresan. Yo expressé. Amén, hermanos. Amen. Y son buenos en alabar a Dios. Et puis il est bon pour louer bon Dieu. Son libres en alabar a Yo Dios. libre dans louer bon Dieu. Pero hay otra raza Mais il y a l'autre que race, son más reservados. yo plus réservé yo. Y usted ve la diferencia entre su alabanza, Il y a une différence dans la louange yo. porque su cultura influencia Eh bien, culture là li influencer como uno es. comment yo moun yé. Amén, hermanos. Amen. Yo me imagino que los holandeses Moi imagine hollandais yo de Europa de Europe, no alaban como nosotros alabamos aquí. yo pas louer gens que nous louer bon Dieu ici. Son un poquito más safe. Yon ti gens plus red. Amén, hermanos. Pero hay cosas de la cultura que no podemos llevar a Dios. Mais gen bagay dans culture nous pas capable porter yo devant bon Dieu. Porque en mi cultura Parce que culture moi, hay ciertos ritmos yon c'est des rites que bailábamos, que nous danser. como el, Tap danser. como el tambú. D'accord, tambour. Amén.
donde movemos nuestra parte acá. Côté que nous mouvementons Se partie llama ça, cadera, cintura. ceinture, Lo movemos así. ya que nous mouvons comme ça. Amén. No sé si los de Haití también. ¿No conoce el tambú? Non, nous pas tambour de loi. Autre personne qui tambour. Amén. Y Non, c'est rara ta autre que faut du tambour. ¿qué rara? Sí, rara. Rara no te tambú. No, No se mueve la cadera ahí y alrededor de un fuego así, ¿eh? Sí, autre forma ahí là. No tengo forma. Sí. Amén. Que sion. Amén, hermanos. Amen. Y ese costumbre Et coutume ça, viene de África, nous donde, sorti en Afrique. donde nosotros los negros vinimos, hermano, Côté nous-mêmes, il y a avantagé nous. de adorar a espíritus. Pour nous adorer esprit. Por eso, C'est peut-être ça. no podemos adorar a Dios con tambú. Nous pas capable adorer bon Dieu avec tambour. No llamamos al Espíritu Santo abajo con tambú. Nous parlons de l'esprit bon Dieu venir en bas, descendre avec tambour. Antes llamábamos demonio abajo con tambú. Amén. Longtemps nous devons descendre des moyens avec tambour. Y aquí hay dande, no sé qué, que salta un fuego. Et il y a là, vous savez les dandés qui sautent on dit fait. Amén, hermanos. No se puede adorar a Dios conforme a la cultura terrenal. Nous pas capable adorer bon Dieu selon culture terrestre. Hay que adorar a Dios conforme a la cultura Nous celestial. devons adorer bon Dieu selon culture céleste. Amén, hermanos. En el versículo 3 dicen, cantan el cántico de Moisés, No, ves- siervo de Dios. Verset 3, il dit chanter chant Moïse, serviteur bon Dieu. En Éxodo 15, Dans Exode chapitre 15, los que en casa podemos leerlo, la caille nous capable lire. está el cántico de Moisés, Là, on a besoin de chant Moïse là. un cántico de Il y a victoria. un chant de victoire. Cuando el pueblo salió de Egipto Pendant que le peuple a sorti en Égypte, y Dios abrió el mar bon rojo Dieu a ouvert la mer y rouge. cruzaron en seco Il a traversé pour cette sèche. y vieron cómo Dios destruyó el ejército enemigo, Vous dites, ouais, comment bon Dieu détruit l'ennemi, hein? el ejército de Faraón. L'armée Pharaon. En ese momento cantaron un cántico que Moisés concipió Dans le moment ça, il a chanté un chant que Moïse te joint. para glorificar a Pour Dios, te glorifier bon Dieu. un cántico de victoria. Il y a un chant de victoire. Y lo añaden con otra parte aquí, Et mettons l'autre partie là. dice, y el cántico del Cordero. Il dit chant petit mouton. Hein? En el capítulo 5 de Dans Revelación, Révélation chapitre 5. los que van al cielo, Monde qui va aller dans le ciel. los salvados en el rapto, Sauvé au enlèvement. cantan un cántico de Il va victoria chanter un chant de victoire. y de exaltación a Jesús. Exaltation dans Jésus. Crucial allí es el verso 9 al 12. Côté que vous traversez là dans 9, 12 là. Y el cántico aquí Et chant ça là. de los que pasaron por la gran tribulación C'est ça qui passe dans la grande tribulation. es una combinación del cántico de Moisés C'est une combinaison avec chant Moïse là. y el cántico del Cordero. Et puis chant petit mouton. Qué precioso será. Amén, hermanos. Précieux, ça va y. Alabanza al Señor. Y dice ahí diciendo, Elle a dit. grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Capítulo 9. Y5, Ah. 3. G5, 15, 3. Il dit comme ça. Yo tap chanté chant Moïse, serviteur bon Dieu, ensemble avec chanter ti mouton. Bon Dieu, maître qui a tout pouvoir, tout ça ou fait, c'est belle bagaille. Ou même qui voit toute nation, plan travail yo droit, c'est vérité yo. En el versículo 4 dice, C'est quand il dit, ¿quién no temerá, oh Señor, engrandecerá tu nombre? qui moun qui pas ta gen craintif pour mettre, Amen. qui moun qui pas ta refuser faire louange, ¿Quién no temerá, oh Señor, engrandecerá tu nombre? qui moun qui pas ta gen craintif pour omettre, Amén, hermano. Y papi, se engrandecerá tu nombre. et qui moun qui pas ta refuser faire louange, Gloria a Dios. Amén, hermanos. amen. El nombre de Cristo Non Christ là. hay que respetarlo. Hay que respetarlo. On doit respecter lui, Hay que on doit honrarlo. honorer lui, Hay que enaltecer el nombre de on Jesús. doit exalter non Jésus. Muchos menosprecian el nombre de En Cristo. pile mépriser non Jésus-Christ, Lo deshonran. yo déshonorer lui, Pero nosotros no. mais nous-mêmes non. A ver las cosas que Dios hace. Les que nous bagaille que bon Dieu fait. Su amor L'amour, y su juicio. le jugement, ¿Quién no temerá al Señor? qui laisse mon qui pas ta gen craintif pour Seigneur, ¿Quién no engrandecerá su qui nombre? mon qui pas ta faire louange lui, Alzar su nombre. exalter non lui. En el nombre de Jesús hay poder. Dans non Jésus a gen pouvoir. No hay otro nombre dado aquí en la Pas tierra gen aucun autre nom qui baille sous terre. en la cual podemos recibir salvación. Devant lui-même, dans lui-même nous allons recevoir délivrance. Los fariseos Pharisiens yo,
los escribas écrivains yo. y dijeron a Pedro Yo dis Pierre, y a Juan, avec Jean. le prohibieron hablar en ese Yo nombre. interdit yo pour parler dans non ça. Y ellos Et dijeron, puis yo dis, es imposible, c'est impossible. es C'est imposible impossible. no predicar en ese nombre. Nous ne pas prêcher dans non ça. Porque no puedo usar otro nombre si quiero salvación de la humanidad. Parce que je ne vais pas utiliser l'autre nom qui va gagner délivrance pour l'humanité. Dijeron porque no hay salvación en otro nombre, Je dis pas gagner délivrance dans l'autre nom. solamente el nombre de Jesús. Seulement nom de Jésus. En ese nombre hay poder. Dans non ça a un pouvoir. Alabanza al Señor. El mundo espiritual lo Le entiende. monde spirituel n'a pas comprendre. El diablo lo Le entiende. diable n'a pas comprendre. Los ángeles lo Les anges ne entienden. pas comprendre. Si usted va a una casa Si vous allez dans un caille, y dice, George, vous dites Georges, ¿quién es ese? qui est là? Pero si usted dice Et si Jesús, vous dites Jésus, los demonios que están ahí, démons qui en dedans, los seres espirituales que están allí, être spirituel qui là, sienten, yo senti, saben yo connais. que en ese nombre hay Que poder. dans non ça a une puissance. ¿Lo sabe usted? Et vous connaissez vous-même, Usted usa ese vous nombre utilisez non ça en su dans oración, prière, en su oración dans guerrero, prière guerrier, en su batalla de fe, de dans la fe. bataille de la foi dans la foi. Hay que usar el nombre de Vous Jesús. devez utiliser le nom de Hay Jésus. que adorar el nombre de Jesús. Vous adorez le nom de Hay que Jésus. alzar el nombre de Vous devez Jesús. exalter le nom de Jésus. Nombre que es sobre todo nombre. Non qui sur tout l'autre nom. Hay yo. poder en ese Il y a un nombre. pouvoir dans ça. Cuando te sientes mal, Dès que vous passez tout cuando bien, te sientes tu mente lleno, les autres l'idée au plein, cargado, chargé. use el nombre de Jesús. Utilisez le nom de Jésus. Use la sangre de Utilisez Jesús. sang Jésus. Use la palabra de Utilisez Dios. parole de Dieu. Vas a ver Vous diferencia. allez ver Aleluya. différence là. Amén, hermanos. Porque tú solo eres santo. Parce que vous-même seul qui est saint. Por lo cual todas las naciones vendrán Et vous êtes ça, toute nation à venir, y adorarán delante de ti. il va adorer devant vous. Porque tus juicios son manifestados. Parce que le jugement va manifester. Amén. Hay ahora Et gente quand il y a un monde que no cree en qui Jesús, ne croit Jésus, que rechaza a il Jesús. refuse Jésus. Pero en el milenio, Mais dans le millénaire, los que entran en el le milenio, monde qui est dans le millénaire, ça, todos reconocerán a Dios. ils tout pour reconnaître bon Dieu. Y las naciones tendrán que venir un vez al año Et les nations ont besoin de venir une fois par année a Jerusalén. dans Jérusalem. No sé si va a haber moneda en ese On tiempo, va connaître si pas gagner monnaie dans l'époque ça. pero Israel será el lugar más turístico del mundo. Mais Israël pour aller un côté plus touristique dans le Porque monde. dice que todas las naciones tendrán que reconocer, ir a Jerusalén, Et il dit que toute nation besoin de reconnaître pour aller dans Jérusalem. donde va a estar el santuario de Dios. Côté qui parle qui est un sanctuaire bon Dieu. Amén, hermanos. Hermano Miguel, ¿tiene una pregunta? ¿Cómo? Sí, usted lo sabe. Hay un cántico. Ahora no, después, otra ocasión. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ver al final si resta tiempo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán. Amén. Versículo 5. Verset 5. Y después de estas cosas miré. Après ça, moi, côté qui a pas. ¿Quién está viendo acá? Qui est-ce qui t'a pour là? Después de estas cosas miré. Après, regarde ça, moi, ¿Quién está hablando aquí? qui est-ce qui a parlé là? Hermano Robbie. Juan. Jean. Después de estas cosas miré. Après ça, moi, Y aquí, yon côté, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. qui a pas pour bon Dieu dans le temple qui dans le ciel là, l'ouvrir. Amén. Aquí significa la habitación de Dios, Là signifie habitation bon Dieu. donde Dios vive. Côté que bon Dieu habite. Juan lo ve. Jean, ouais ça. Amén. El lugar santísimo. Yon lieu de très saint. Igual que había un tabernáculo que construyeron en el desierto Même si tu as un tabernacle qui est construit dans le désert, y había un lugar santísimo, tu as un lieu très saint. ese tabernáculo se dividía en Et le dos: tabernacle ça a été divisé en deux, el lugar santo place saint y el lugar et santísimo. place très saint. Amén. Y desde Marcos 15:38, Depuis dans Marc 15, 38, el lugar santísimo está abierto. lieu très saint ça a ouvert. Hermana Maribel puede leer Marcos 15:38. Y hermano Elías puede leer Hebreos 6:20. Y hermana Zoraida puede leer Hebreo 10:19 al 23. Juan ve el tabernáculo del testimonio Jean ouais un tabernacle de témoignage en el cielo, dans le ciel là. allá arriba, En l'air. el verdadero. Frère. ¿Y cómo lo ve? Comment l'ouel Abierto. ou l'ouvrir? ¿Qué dice Marcos 15:38? Qui ça dit dans Marc 15, verset 38? Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Tantôt là dit, rideau qui était dans le temple chiré en deux morceaux, depuis en haut jusqu'en bas. Había un velo Te gagné un rideau que dividía qui était divisé, el lugar santo del Santísimo. lié saint avec les très saints. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Mais là que Jésus mourit sur quoi? cuando Jesús venció en la cruz, Là que Jésus gagné sur quoi? cuando expiró Là qu'il est allé souffle. su último Dernier aliento, souffle. cuando Él murió, Elle mourit, cuando Él salió del cuerpo, elle sortit dans le corps, cuando Él entregó su vida, elle remet la ville. porque nadie lo mató, Él entregó su Parce que vida. personne ne va tuer, c'est lui qui No remet fue la esa ville. lanza que mató a C'est pas Jesucristo. l'instant qui tue. Él entregó su C'est vida. lui qui remet la ville. Cuando Él murió, Elle mourit, cuando Él entregó su vida, quand elle remet la ville, en el templo, dans le temple, là, la cortina se rasgó rideau a chiré. de arriba abajo. Depuis en haut jusqu'en bas. Amén, hermanos. Y pudieron ver adentro De quoi boire en dedans. esos fariseos que no creían en Les Jesús, pharisiens ne savaient pas de quoi dans Jésus. que estaban allí Ils étaient là. y de repente vieron la cortina rasgarse Sans attendre, le rideau a chiré. y de repente pudieron ver Sans adentro. attendre de quoi boire en dedans. Me imagino que ellos taparon sus ojos Moi, imaginez, je t'ai bouché chez eux. porque no se podía ver dentro del lugar santísimo. Parce que il va boire en dedans, lié très saint. Pero Dios mismo dio un señal Mais mon Dieu, même baillon si, que ahora sí se et puede. qu'on y a eu capable. El precio se pagó. Prix à payer. Todos pueden entrar. Tout le monde capable de rentrer. No solamente el sumo Non sacerdote, seulement le grand prêtre, pero cada uno que cree en Jesús, mais chaque monde qui croit en Jésus, que se deje limpiar en la sangre de qui Jesús, laisse le nettoyer par sang Jésus, puede entrar capable de rentrer directamente a Dios. directement devant bon Dieu. Usted no necesita el Vous avez pastor besoin de pasteur para hablar con pour Dios. parler avec bon Dieu. Usted no necesita nadie Vous avez besoin de personne para hablar con Dios. pour parler avec bon Dieu. Lo que necesita, Ça a besoin un corazón y un cœur contrito y humillado. qui humilie, Un corazón y un cœur que cree que Jesús es el Rey de qui Reyes, croit que Jésus c'est roi des rois, que Jesús es nuestro que Salvador, Jésus c'est sauveur nous, que su sangre limpia y que purifica. sans le nettoyer Y purifié. con la sangre de Cristo, Avec sang Jésus, con tu fe, avec la foi, usted tiene entrada ou qui rentrer a Dios, dans bon Dieu, el lugar dans santísimo, le lieu très saint, la presencia de Dios. présence bon Dieu. Amén, hermanos. Y en Hebreos 6:20, ¿qué dice? donde Hebreos 6:20. Hébreux 6, donde 20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verset 20, il dit, c'est là Jésus est entré en premier pour l'ouvrir chemin pour nous. Lui-même qui était tourné un grand prêtre pour tout temps, même Jean avec Melchisedec. En el versículo 19 dice, Verset 19 là, il dit, del 6, depuis le chapitre 6, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. espoir ça, c'est un couillon long bâtiment lié pour nous. L'ap kembe nam nous ferme, bien solide, l'ak ça nous gagnons, li chouke, jouk l'autre bord rideau temple là dans ciel là. Donde Jesús, Côté Jésus. Mire, Señor, cielo. 19. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, Côté que Jésus rentré premièrement pour nous-mêmes, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. il tourne un grand prêtre pour tout temps, même Jean avec Melchisedec. Hebreos 10:19, ¿qué dice? Hébreux 19. Qui ça le dit? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Amén. Tenemos libertad para entrar Nous avons liberté pour nous rentrer en el lugar santísimo dans le lieu très saint. por la sangre de Jesús. Par sang Jésus-Christ. Amén. Aplica la sangre. Appliquez sans ça. Clama esa sangre Relez dans sans ça. y entra. Et puis rentrez. No te quedes afuera. Arrêtez dehors. Acércate a Dios. Approchez devant bon Dieu. Versículo 20. Verset 20. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Verset 20, il dit, Christ a ouvert un chemin neuf pour nous, un chemin qui ban nous la vie, un chemin qui passe dans mi-temps, voilà, ça veut dire dans le col même.
camino nuevo. Yon chemin neuf. ¿Por qué es un camino nuevo, Pour qui ça hermanos? c'est un chemin neuf? Porque antes era el camino según la ley. Parce que c'était un chemin selon la loi. Amén. Que solamente el sumo sacerdote, Seulement grand prêtre là, una vez por año, une fois par année, puede entrar. t'es capable de rentrer. Pero Jesús nos trajo un camino nuevo. Mais Jésus rentré avec un chemin neuf. Por el camino nuevo Non, pas un chemin neuf. y vivo. Et puis nous vivons. Él nos abrió. Il ouvre pour nous. No teníamos acceso. Nous pas gain accès. Peor aún, nosotros gentiles no teníamos acceso. Nous pas gain accès. Puis mal Dieu pour ça qui pas juif. Los judíos, siquiera una vez por año, Juif yo même une seule fois par année. un representante podía entrar en el lugar santísimo. Un représentant est capable de rentrer dans le lieu très saint. Pero Jesús vino con un camino nuevo, Mais Jésus vient avec un chemin neuf. porque era su voluntad Parce que c'était volonté. tener comunión con el ser humano. Et communion avec l'homme. Amén, hermanos. Como el ser humano se separó, Et comme l'homme séparé, como Él es santo, comme les saints, Él limitó les limité. los que podían acercar a Dios. C'est capable d'approcher devant bon Dieu. Amén. Cuando se presentó en Sinaí Dès que présenté dans Sinaï, y el monte temblaba, monde là te tremblé. el pueblo mismo dijo: Peuple a même dit, habla usted con Dios ou même parler avec bon Dieu. y vea usted Et bien allez, y cuéntanos después lo que Dios te ha dicho. viens raconter nous après ça bon Dieu dit. No estaban preparados. Il va te préparer. Amén, hermanos. Y la sangre animal no puede Et prepararnos. sans bête pas capable préparer nous. ¿Somos mejores que ellos, hermanos? Nous plus meilleurs que eux même frères yo. ¿Somos mejores que los judíos que nosotros sí podemos entrar ahora? Nous plus meilleurs que les juifs yo qui connaissent nous capable rentrer connaît. ¿No? ¿Por qué nosotros sí podemos entrar y ellos no podían? Pour qui ça nous capable rentrer yo même pas capable rentrer. ¿Somos mejores, hermano? Nous No. plus meilleurs. Amén. Amen, pasteur Jésus. Algunos dijeron, ya, amén, amén. Ellos tenían sangre de animal. Yo même yo te gain 100 animal, 100 bêtes. Sangre animal no limpia. 100 bêtes pas nettoyées. Sangre animal no 100 purifica. bêtes pas purifiées. Sangre animal no quita el pecado. 100 bêtes pas ôter péché. Nosotros tenemos mejor pacto. Nous même nous gain plus meilleur contrat. Pacto eterno. Contrat éternel. Pacto vivo. Contrat vivant. Sangre del Hijo de Dios. 100 petit bon Dieu. Esa sangre sí limpia. Ça oui nettoyé. Esa sangre sí purifica. Ça oui purifié. Somos pecadores igual que ellos. C'est péché même j'avais. Pero ellos no tenían acceso a la sangre Yo aún. pas gain accès sur Pero ça soulier. nosotros sí. Mais nous même oui. Por eso nosotros podemos entrar De ça nous capable rentrer. por la sangre de Jesús. Sans Jésus. Y ellos no podían Nous pas entrar capable rentrer. porque la sangre de animal no Parce que limpia. 100 bêtes pas nettoyées. Mejor pacto. Plus meilleur contrat. Un camino nuevo Un chemin neuf a través del velo à travers des rideaux. que es su carne. Et dans col. Su carne fue molido, Col y hermanos. bac. Estaba su espalda toda abierta, Il était avec tout de là où l'ouvrir. su rostro hinchado, hermano, Et puis figure était enflé. porque le dieron golpes. Parce qu'il était balan pile coup. Amén. Yo quiero, no sé si ese hombre se arrepintió o no, On va connaître si l'homme ça a repenti oui ou non. el que golpeó a Jesús, L'homme qui te bat Jésus. el que le dio. L'homme qui te Ah, diga, frappé la coupe. ¿quién te dio? ¿Quién te dio? Qui est-ce qui dit? Qui est-ce qui A Dios le hizo eso. C'est bon Dieu qui a fait ça. Y Jesús dijo, perdónalo, no sabía lo que estaba haciendo. Jésus dit pardonnez parce qu'il pas contre ça l'a faire. No sé si ese señor se On va arrepintió. connaître si monsieur ça a repenti. Y naturalmente en el cielo no vamos a sentirnos mal, pero Naturellement dans le ciel pas sentir mal. siendo yo que yo estaba el que le pasó la Mais lanza. moi ça dit que c'était moi qui a passé blanc ça. Aleluya. No va a tener remordimiento. Pas d'avoir qui sent un modé. Cada vez que vea a Jesús, Et chaque fois où est Jésus, yo le pasé la lanza. vous passez le lance là. Amén. La dificultad que nosotros los seres humanos tenemos para perdonarnos a nosotros mismos. Difficulté nous gagnons comme l'homme pour nous pardonner tête nous-mêmes. Amén. Y ese hombre que le pasó la lanza, Eh bien, un homme qui était percé là, si después pide perdón, si après le demande pardon, Dios le perdona. bon Dieu a pardonné. Hasta Judas, Même Judas, si hubiera arrepentido, s'il était repenti, Dios lo hubiera bon perdonado. Dieu t'a pardonné. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. Y el versículo 21, ¿qué dice, hermana Zoraida? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén, gran sacerdote. Il y a un grand prêtre. Los judíos tenían un sumo sacerdote. Juif qui a un grand prêtre, Nosotros tenemos ese gran sacerdote, nous-mêmes nous avons un grand prêtre, que es Jesucristo. qui c'est Jésus-Christ. Pues él dice Eh bien, il dit, que hay libertad para entrar al lugar santísimo il y a une liberté pour entrer dans le lieu très saint. por la sangre de Par Jesús, sang Jésus, que nos purifica, qui purifie nous. por su carne, Pour par corps, que nos dio entrada. dans le corps, il va nous rentrer. Él es nuestro sumo sacerdote, Lui-même qui est grand prêtre là, que hizo una obra qui fait un travail, una sola vez, une fois, bajo la ley, en bas de la loi, todos los años, toute année, tenía que hacer il sacrificio. doit faire sacrifice. Jesús murió
una sola vez. Jésus mourit une seule fois. Esa sangre era suficiente Sans ça te suffit para quitar el pecado. pour tes péchés. No tenía que ir otra vez a la Tu cruz. n'as pas besoin d'aller encore sur quoi. Nuestro gran sumo sacerdote, Gros grand prêtre pues noir. usted y yo Eh bien, même avec. tenemos libertad para entrar Nous avons liberté pour nous rentrer. por la sangre, Par sang, por su carne, par coli. por ese gran sumo Et vous sacerdote. dites ça, grand prêtre ça. Dice en el 22, Il dit dans 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. amén hermanos, Amen. acerquémonos con corazón sincero, On peut pas côté bon Dieu avec tout cœur nous. corazón sincero, Ton cœur sincère. como usted es, Jean hier. lo que tiene, Saugué. en lo que ha fallado, Il a ça que failli. acércase a Dios. Approchez devant bon Dieu. Amén hermanos, no se queda Pas afuera. arrêter dehors. Otra vez fallé a Une Dios, fois encore failli bon Dieu. otra vez hice Une esto, fois encore fait ça. tengo 3 días sin orar, Et 3 jours sans prier. no voy a Dios. On va parler bon Dieu. No, acérquese Non, approchez. como usted es, Et côté aussi. sincero, Sincère. ábrese para Dios, Ouvre pour bon Dieu. habla con Dios, Parlez avec bon Dieu. tenga la fe, Et puis gagne la foi. amén, que Él hizo la obra para Et usted, il fait travail là pour. Él quiere ver usted allá adentro, Livre au même dedans. amén hermanos. Y Juan ve el templo del cielo abierto Et puis Jean ouais temple dans le ciel à l'ouvrir. y ve la gloria de Et Dios. puis il ouais gloire à bon Dieu. Y 6 6. de Apocalipsis 15 dice, Révélation 5. y salieron del templo 7 ángeles. Dans Révélation 15, 6, il dit 7 anges qui te kembe 7 calamités sortis dans le temple. No, no dice calamiteo. 7 ángeles salieron del templo. 7 anges sortis dans le temple. ¿Cómo dice ángel? C'est les anges. Y salieron del templo 7 ángeles. 7 anges sortis dans le temple. Está ángel. Dans le temple. ¿No templo está ángel? Non, 7 anges sortis dans le temple. Está ángel. Les anges. Ah, ok. Amén. Y salieron del templo 7 ángeles 7 anges étaient sortis dans le temple. que tenían 7 plagas, Qui te kembe 7 calamités. vestidos de un lino limpio. Ils étaient habillés avec belle toile blanche, bien fin, bien fin, Limpio bien propre, y blanco. et puis blanc. Y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Ils étaient un ceinturon en l'or marré sur l'estomac. Amén. Ángeles que están listos, Et les anges étaient prêts. dispuestos para derramar las últimas plagas. Ils étaient disponibles pour te verser dernier plaie. Amén. Vestidos apropiados para esa Ils ocasión. étaient bien habillés pour occasion ça. Ángel quiere decir mensajero de Dios. Les anges là veulent dire messager bon Dieu. Ángeles son seres Les espirituales. anges là c'est être spirituel. Son poderosos, Ils ont une puissance, son inteligentes ils ont intelligence y son sabios. et puis ils ont une connaissance. Amén. Listos. Ils sont prêts. Y el versículo 7 dice, Verset là dit y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Yon 4 bêtes vivantes yo by 7 anges yo. 7 godets faits en l'or qui te plein à colère bon Dieu, qui vivant pour tout temps. Amén. 7 ángeles. 7 anges yo. Juan los ve salir del templo de Dios. Jean ouais sorti dans le temple bon Dieu. Y un otro ángel, un ser viviente, Et l'autre ange les da a cada uno copa que representa juicio. li ba yo chaque yon godet qui représente jugement. Amén. Son obedientes. C'est obéissant yo. Son mensajeros de Dios. C'est messager bon Dieu. Obedecen a Dios. Yo obéis bon Dieu. Amén, hermanos. Versículo 8. Verset 8. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios. La fumée qui t'a sorti dans gros lumière présence à pouvoir bon Dieu. Amén. Dios estaba en el templo. Bon Dieu était dans le temple là. El templo se llenó de la gloria de Dios. Et puis le temple était plein à gloire bon Dieu. Y eso es lo que deseamos en nuestros Et cultos. c'est ça nous avons désir ouais dans le temple dans kill yo. Que Dios Que descienda bon Dieu descende. y llene el lugar, Plein place là. llene nuestras vidas. Plein la vie nous. Que su presencia Que présence li, desplaza todo lo que puede haber en nosotros. qui va retirer tout ça qui va Que nous. nos puede Qui va llenar plein nous. y sacar de nuestras vidas Retirer la vie nous. todo lo que no le agrada a Él. Tout ça qui va faire le plaisir. Amén. Limpiar nuestros corazones. Nettoyer cœur nous yo. Y el templo fue lleno del humo de la majestad de Dios. Et le temple là était plein avec la fumée qui t'a sorti devant bon Dieu. Y por su Et potencia. avec pouvoir. Y ninguno podía entrar en el Et templo personne pas capable de rentrer dans le temple là. hasta que fuesen consumidas las 7 plagas de los 7 ángeles. Tout autant cette calamité qui était dans mes anges yo pas encore passé. Dios es amor, Bon Dieu c'est l'amour. pero Dios es fuego consumidor Et también. bon Dieu c'est du feu qui a brûlé tout. Promedio Juan
4:8 man Jamila polese y nos man Paul Chale polese promedi Juan Hebreos 2:29 hermano Paul Chale hermana Iraida promedi Juan 3:1. Dus promedi Juan 4:8 man Jamila 1 Jean 4, verset 8. Hebreos 2:29 nos man Paul Chale y promedi Juan 3:1 semana Iraida. Promedi Juan 4:8. ¿Qué te avisa? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es Amor. Bon Dieu, c'est l'amour. y él dice ahí, Il dit là, el que no ama mon qui pas guéri mais nakeyo, no conoce yo pas connaît a Dios. bon Dieu. ¿Qué quiere decir ahí el que no ama? Qui ça veut dire mon qui pas guéri mais nakel? Cuando usted dice, lee eso, ¿qué entiende usted ahí? Les que on lit ça, les que le verset ça, qui se comprennent là? ¿Quién? No, Elías. Pues no tiene amor, estimación, no conoce Dios. ¿Por qué? ¿Amor de qué? El que no ama a su gato, Paende, su prójimo, su mes. amén. Hermano Miguel. El que se pone como en una balanza queriéndole hacer el bien al prójimo, queriendo el mismo bienestar que uno desea para uno, para la otra persona. Amén. Eso es amar. C'est vraiment. Amén. ¿Qué más? El que no ama, Yo mon qui pas guéri mais nakel, dice, no conoce. il pas A connaît Dios. bon Dieu. Por eso en esta iglesia, Yo reste dans l'église là. por eso soy orgulloso del pastor de esta iglesia. Yo suis content qu'il est capable de se passer l'église là. En esta iglesia Dans l'église là, no hay ningún hermano pas aucun frère que el sol se baja que le soleil la descend antes de reconciliarse con su hermano. avant de réconcilier avec frère seul. ¿O no, hermanas? Oui ou non? Algunos se ríen. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Porque si usted deja el sol Parce que si bajarse vous quittez le soleil la coucher, con su hermano que tiene que amar, pendant avec frère vous avez besoin de remettre. no conoce a Ou Dios. pas contre bon Dieu, si vous pas fait ça. El que no ama, Yo mon qui pas guéri mais nakel, no conoce a Dios. il pas contre bon Dieu. El que ama, Mon qui remet, perdona, il pardonne, ayuda, il aide, entrega su vida il remet la vie por la causa de los demás, ¿o no? à cause plus de l'autre. Amén, hermanos. ¿Y cuántos tienen amor? Combien de monde qui a l'amour? ¿Cuánto ama a su prójimo? Combien de monde qui aime prochain? ¿Cuánto ama a su Combien de hermano? monde qui aime frère seul? Amén, hermanos. Dice, el que no ama Dice monde qui pas guéri mais nakel, no ha conocido a ne Dios. sait pas contre bon Dieu. ¿Cómo sabe usted si va al cielo? Comment on fait connaître sur le ciel? Tiene que amar. Ou de remet? Amén, hermanos. Hay hijos que no aman a sus padres. Il y a un petit qui pas mes parents yo. Amén. Eso no va al cielo. Monde ça va dans le ciel. Ni al cielo ahí. Même ciel là, Ni las nubes que estamos viendo ahí. ni sous nuage qui n'a regardé yo. Ni este cielo raso. Aleluya. El infierno tiene puertas, Et l'enfer qui a une porte. túneles. Túneles. Tunnel, Amén. Que sale debajo de la tierra así. qui sortit en bataille comme ça. Mucha gente ha testificado. Puis mon témoin, La gente que ha muerto y resucitado. mon qui mourit que les vivants Que encore. fueron elevados arriba Yo allé en l'air, y después entraron a un túnel. après tourner descendre dans un tunnel. Amén, hermanos. Y ese túnel les lleva para el infierno. Et puis tunnel ça a mené dans l'enfer. Parece que los túneles hay diferentes puertas en la tierra Toi boy qui a un pile porte dans terre, que son puertas del infierno. qui se porte l'enfer. Y ese túnel va arriba. Et tunnel ça allé en l'air. Uno sube y piensa, va al cielo. Et on monte et dit, va dans le ciel. Aunque era fornicar, voy al cielo. Même si moi forniquer, moi va dans le ciel. Después va abajo. Après descendre là-bas. Amén. Hay diferentes túneles. Il y a différents tunnels. El que no ama, Mon qui pas aimer, ese túnel ni siquiera pasa a los cielos que hay ahí, tunnel esas ça nubes. va même passer sur nuage. Es un túnel aquí. Et tunnel ça dit, Amén, hermano. amen. Mira cuánto amor Dios demostró en la cruz. Regardez combien l'amour bon Dieu démontré sur quoi. Por eso dice, Tout ça dit, no dice pas dit que Dios tiene que amor. bon Dieu gagne l'amour. Dice, Il dit, Dios es bon Dieu amor. c'est l'amour. Su esencia Essence es amor. c'est l'amour. Amén. Y aún todavía hay gente que camina con culpabilidad. Jusqu'où il y a un monde qui a marché à culpabilité. Aunque pidieron perdón Même si on demande pardon, 20 años atrás, 20 années passées. aún piensa que Dios está enojado con ellos. Jusqu'où il pensait que bon Dieu en colère avec eux. Sí existe, hermano. Oui, ça existe. Y yo como pastor te digo porque vienen a mí. Il y a un pasteur qui dit, il dit, viens moi.
¿cómo no pueden aceptar Comment on ne pas capable d'accepter el amor de Dios? l'amour bon Dieu? ¿Sabes por qué? Vous comprenez pour qui ça? Porque ellos mismos no perdonan, Parce que même yo pas pardonné. son rencorosos. Yo gen rancune. Amén. Y muchas veces, ¿cómo Charlie me perdona si yo le he hecho tanto daño? Et on capable dire combien Charles va faire pardonner si me fait un paquet de bagailles. Y me cocina. Et il fait manger pour moi. O tal vez quiere matarme. Ou bien peut-être il veut tuer. La gente a veces, hermano, piensa tantas cosas malas. Mon gars des fois en pile fois yo pense paquet de bagailles qui pas bon. Pero Dios es amor. Mais bon Dieu c'est l'amour. Amén, hermanos. Hebreos 12:29, ¿qué dice? Pasóbranos Dios a un candela consumidor. Nada más. Pasóbranos Dios a un candela consumidor. Dios es amor, Bon Dieu c'est l'amour. pero es fuego consumidor Mais c'est du feu qui a brûlé también. tout. Amén, hermanos. Y ese fuego consumidor es la justicia de Dios. Du feu ça qui a brûlé c'est justice bon Dieu. La justicia de Dios dice, Justice bon Dieu dit usted merece muerto. ou méritez la mort. Muerte. Yo merezco muerte. Moi te mérité la mort. Los niños pueden comenzar pasando, ¿o quieres? Si mon va commencer par ça. Pero la justicia de Dios, el amor de Dios, Mais justice l'amour bon Dieu, hay que salvar la humanidad. veut sauver l'humanité. Y allá en la cruz, Et puis là-bas sur quoi? la justicia Justice là, y el amor avec l'amour, se encontraron. ils ont rencontré. Dios escogió Bon Dieu choisit castigar a su hijo pour punir petit Lia por amor de usted pour l'amour ou même y a mí. moi-même tout. Amén. Allá en la cruz había amor Là-bas sur quoi? T'es l'amour. en el Hijo de Dios. Dans petit bon Dieu Amén, hermanos, que tomó nuestro lugar. qui prend place nous. Allá en la cruz había también ira, Sur quoi tout est colère, furia. colère. Todo el pecado de la humanidad fue depositado sobre Jesús. Tout péché de l'humanité déposité sous Jésus. La justicia Justice. y el amor de Dios Avec l'amour bon Dieu, se encontraron, Yo rencontré. se besaron ils ont rencontré en le Jesucristo. dans Jésus-Christ. Promete Juan 3:1. Primero de Juan 3:1. ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amén, hermanos. ¿Cuál amor? Qui est l'amour? Hay muchos niños huérfanos. Il y a un pile petit monde orphelin. No somos ricos, Non pas monde riche, pero estoy seguro, mais moi sûr certain, no conozco sus finanzas, non pas moi pas connaître finance. pero creo que ustedes pueden mantener un niño sin pasar hambre. Mais quoi que capable prendre son petit monde, lever un petit monde sans pas passer grand. Yo creo que ustedes también, si hay un niño ahora que donde come 2, come 3, Moi quoi que ou même de second petit monde qu'on y a, ou de manger 3 ou manger 2. si no tiene mucho dinero para comprar ropa, hace un pantalón de chale más chiquito. Si vous pas qu'il y a pile l'argent pour faire pour lui ou faire un canson Charles petit petit. Usted no es rica, pero ya tiene 2 y creo que uno más cerca quiere 2 ajenos. Amén, hermanos. Amen. Podemos adoptarlo, Nous capable adopter. ¿o no? Pero ¿por qué no adopta un hijo? Mais pour qui ça pas adopter un petit monde? Ya va a tener mi apellido Là mon bral bali doit signature. y cuando yo muero va a heredar con mis hijos. Les que moi li mourir, li bral gen héritier avec petit moi. Porque lo quiero ayudar, sí, pero heredar con mis hijos. Mais moi voulais aider lui mais héritier avec petit moi. No sé. On va connaître. Mira cuánto amor tiene Dios, Regardez combien l'amour bon Dieu gagne. que somos hijos de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. Heredero de todo lo que Dios tiene. Héritier toute bagaille que bon Dieu gagne. Somos hijos de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. No bastardos, hijos de Nous c'est petit Dios. bon Dieu. Coherederos Nous con c'est Cristo. co-héritier avec Christ là. Eso es amor. C'est ça qui c'est l'amour. No solamente nos salvó, C'est pas sauver nous nos seulement. limpió, Nettoyer nous. también nos hizo herederos. Aussi tout lui fait nous héritier. Y no cualquier heredero, Et pas n'importe héritier. heredero de Dios. Héritier bon Dieu. Porque uno puede heredar de un padre que está en bancarrota, Parce que vous avez héritier un papa qui porte ferme. hereda deuda solamente. Non pas que dette seulement au héritier Pero là. Dios no. Mais bon Dieu non. Mira solamente el huerto de Edén allá en el cielo Regardez seulement j'allais là-bas dans le ciel là. que hizo para Lucifer. Lui fait pour Lucifer. Estúdialo. Étudiez-le. Amén. Cómo lo adornó. Comment il était décoré. Y los calles allá arriba. Et puis en l'air, à la Rio, No sé si vamos a caminar o vamos a volar. on va connaître si les machines vont marcher bien voler. Yo quiero llegar al cielo ya. Mais nous devons arriver dans le ciel là déjà. Amén, hermanos.
Amén. Yo no tengo problema de morir ahora, usted. Pas de problème pour mourir kounya, pas nous même. Pero no en la iglesia, sí. Mais c'est pas dans l'église non. En casa, ahí. Dans caille moi. Amén, hermanos. Pablo dijo, el morir es ganancia. Paul dit la mort c'est un avantage. Es necesario estar aquí para la obra del Eh evangelio. bien, nous là pour le travail l'évangile là. Pero con qué ganas yo iría ahora al cielo. Mais avec qui combien envie moi gagne mal dans ciel. ¿Usted también tiene ese deseo? Ou même tout gagne de ça? No todos. C'est pas tout. Ay, no, pastor, yo tengo que hacer mi casa primero. Eh non parce que besoin construire caille moi avant. Aleluya. Alléluia. ¿Usted tiene deseo de ir al cielo? Ou gagne désir dans ciel? Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Alléluia. Yo he llegado a esa fase Et donc il vient en face ça. que entiendo a Pablo cuando dijo, el morir para mí es ganancia. Moi je viens comprendre que les Paul dit pour moi même la mort c'est un avantage. No hay nada, Pas gagne rien, pero nada que en la mais tierra rien sur terre ça que me dice, ok, qui vous dit OK, quiero quedarme para eso. moi je vais rester pour ça. Ni mis hijos. Même petit moi. Me preocupo un poquito por sus finanzas si no estoy, Moi on petit j'ai occupé pour financer si pas là, pero espero cuando me muero que mi esposa viene a la casa puede mantenerlo hasta que termine su estudio. mais après l'aime pas là encore madame moi là qui va vendre caille là et puis Amén. étude là. Y terminen su estudio. Et yo capable terminer Y étude. yo los amo. Nous tout nous Y aimer. ya amo a mi esposa. Moi que madame moi. Pero con qué ganas me iría al cielo. Mais en pile envie me gagne mal dans ciel. Amén, hermanos. El cielo de Dios, Ciel bon Dieu. que sus calles son de oro. Et la rio qui tout en l'or. ¿Cómo no serías allá en el cielo? Comment nous capable bien dans ciel là? Hermana Ingrid me contó cuando va a San Domingo de vacaciones. Et c'est Ingrid qui raconté me qu'il a c'est demain vacances. Cuán bueno ella pasa allí, hay Comment te passe lugares. bien l'autre bois. Y ella nació allá. Et puis il fait l'autre bois. Imagínense en el cielo. Imaginez pour ciel là. Amén. Sería un mejor. Il va hermanos. plus meilleur toujours. Vale la pena su sacrificio. Ça vaut en pile offrir sacrifice. Vale la pena su abnegación. Ça vaut en pile que on niete. Vale la pena su servicio a Dios. Ça vaut en pile les on fait service dans bon De un Dieu. momento a otro nos iremos al Parce que cielo moment pour l'autre nous gain pour aller dans ciel y là. descansaremos de nuestros trabajos, On a reposé dans travail nous. de las aflicciones. Affliction nous. Dios es amor Bon Dieu c'est l'amour. que nos salvó Il sauve nous. y nos hizo su hijo. Et puis il fait nous une petite vie. Amén, hermanos. Hermana Iraida, C'est Iraida. cuando hermana Cindy viene de vacaciones, Les qui se sont aller en vacances. ella para la puerta, ¿puedo entrar, mamá? Li paraît dans porte dit pas rentrer maman. O ella entra, va a la cocina, ve lo que... Ou bien même quand il rentre dans la cuisine avec sa gain. ¿Por qué lo hace? Pour qui ça le fait? Si yo llego ahí, aunque soy pastor, y entro y voy a la cocina Et si moi-même qui passe moi le bois rentrer dans la cuisine. y abro la olla, Moi ouvre commencer à découvrir chose. conociendo a la hermana, seguro me dirá, pastor, ¿qué está pasando? Moi si essaie de demander bon pasteur qui passe là. Creo que hay una diferencia entre usted y Charles. ¿Qué está pasando? Moi qui une différence entre moi avec Charles, ça qui passe là. Estoy seguro, te respeto, pastor, te amo, pero... Mais dit on dit mon respecte pasteur mais Oh, no, hermano. Y tiene razón. il a raison. Pero allá en el cielo Mais dans ciel là, no entraremos como nous extranjeros. pas prendre tant que étranger. Entraremos con confianza. N'a pas à confiance. Porque hemos llegado a Parce casa. que nous vivons la caille. Amén, hermanos. Llegaremos con confianza. N'a pas à confiance. Y nos acercamos a Dios con Que nous confianza. avance devant bon Dieu à confiance. Podemos andar en toda parte. Parce que nous passons de tous côtés. Porque hemos llegado a nuestra casa Parce que nous celestial. arrivons dans la caille céleste. Pregúntenle esta mañana. Qu'est-ce matin? Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dio su justicia. Justice bon Dieu. Perdona a todo aquel que se Il arrepiente. pardonne tout le monde qui repentit. Pero no mantiene al culpable por inocente. Mais il No mantiene el culpable por inocente. mais il pas qu'un coupable pour innocent. Amén. Pastor, ik heb een pastor sacar me fez dúvida. Mr. Mike. Hallo? Então, me não sabe portar se lo está confusão de Bijbel, de papiamento of ele está contraditório na Bijbel em espanhol. Pero aqui na tem Revelação 5, 7, eta bisa e de quatro criaturas na Bíblia aduna e 7 angel nan 7 conchi. Sí, 4 seres vivientes. Sí, pero de criatura nan Sí. aduna e 4 angel nan, pero les pastora les son No, dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles. ¿Abotín 4 y den? No, Va, dice, bon. no, está correcto, 7, sí.
pide que estava dentro estava e quatro criaturas não vivo aduna e sete ángeles sete conchas de ouro y en furia de Dios. Es también es cosa que nada. Uno de los 4 animales. En otra ofreciación dice uno de los 4 seres vivientes. Amen. Na là tu dit yon 4 bêtes vivantes yo, by 7 anges, 7 godets fait en l'or. ¿Me escucha, Visa? ¿Vale? ¿Me escucha? Sí. Ok. Mana Iraira. Sí, el pastor dice que usted tiene, claro, morir en Cristo es ganancia. Pero si estamos en esta tierra todavía, no nos podemos querer morir, porque todavía hay mucha alma que salvar y mucho que predicar. Y ahora es que a usted le falta predicar. Usted no se puede quedar morir ahora. Amén, 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 amén. Amén. Pero eso dijo Pablo también. C'est ça Paul dit tout. Pablo dijo, al bienestar de la obra, Pour intérêt l'œuvre là, es necesario quedarse. il est nécessaire rester. Pero mi anhelo, mi deseo Mais en l'envie me es désime abandonar este templo, abandonar este cuerpo, abandonner cosa estar con Dios. et puis pour ma bon Dieu. Amén, hermanos. Yo tengo deseo, de verdad, Moi va rien désir vraiment de que Dios nos use que bon Dieu utilise con poder avec pouvoir para sacudir esta pour isla, secouer l'île ça, comenzar a ganar las pour almas, gagner une âme, levantar campos blancos, lever camp, sacar et misioneros. être missionnaire. Todos son Tout deseos ça c'est désir y planes et plan y oraciones ante el Señor. et prière devant le Seigneur. Pero ¿con qué gana? Mais avec un pile âme. Ahí también está el deseo C'est là désir de estar con Dios. pour ensemble avec bon Dieu. Amén. Y Pablo dijo, estoy en esas dos. Et Paul dit il y a tous les deux là. Quedar aquí, Si je vais arrêter là, bienestar del Evangelio, prêcher l'évangile, pero partir del cuerpo, mais sortir encore estar con Jesús. ensemble avec Y Jésus. creo que cada uno de nosotros estamos en dos. Moi quoi nous chaque là nous entre deux là. Amén. Estamos aquí. Nous licite. Gigi Abra también lo dijo. Didier a vu la dit tout. Qué precioso es ir al cielo, Qui précise aller dans le ciel. morir ahora. Mourir kounia. Pero nos vamos en el rapto porque hay un trabajo que hacer. Nous allons aller dans l'œuvre parce que nous avons un travail pour nous faire. Amén. Hasta el último momento Jusqu'au dernier moment, para hacer el trabajo del pour Señor. faire travail Seigneur. La tierra nos necesita. Et terre ça a besoin. El mundo te necesita a Le usted. monde qui a besoin ou. ¿Y qué está haciendo usted con su vida? Et qui ça va faire avec la vie? Las almas le esperan a usted. Non, mais aurait été abtano. Amén. En Isaías 55 dice Isaïe 55 il dit que uno traerá no sé cuántos con él et il y a un monde qui vient avec pas combien avec para lui, buscar a pour Dios. chercher bon Dieu. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit, que ellos mismos te dirán, yo même yo dit, hey, llévame a la iglesia con et usted. allez avec moi dans l'église. Llévame a conocer a Dios. Allez avec moi con bon Dieu. Amén. Es Amén. necesario quedar. Il est nécessaire pour être. Es necesario quedar Il est nécessaire rester. hasta el día del Señor. Amén. Jusqu'à Jésus Para c'est hacer la arrivé. obra de Dios. Pour faire travail Pero yo Seigneur. sé Mais moi connais que usted también tiene el deseo de ou même tout gain désir pour dejar todo quitter toute bagaille e ir con el Señor. et puis aller joindre Seigneur. Más remarque, más preguntas en esta mañana. Il y a plus de questions encore. Hermano Darío. Gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Bon Dieu bon, amen. Y Dios es Bon maravilloso. Dieu merveilleux. Gloria a Dios. Yo tengo una pregunta, pastor. No se basa el estudio aquí, sino es porque la persona que tuvimos una pequeña discusión de disputa escucha los mensajes de la iglesia. Ellos estaban hablando que la venida de Cristo es cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Yo le dije que no, que la segunda venida, le dije que no, que la segunda venida es cuando Él venga con nosotros en gloria, que el rapto no todo ojo le verá. Y me dijeron que sí, que todo ojo le verá, porque la palabra dice que todo ojo le verá. Entonces, esa no es la segunda de Cristo, la segunda venida. Entonces, yo hago la pregunta quizás para que usted remarque o lo explique mejor, porque sé que escuchan los mensajes, son cristianos o lo escuchan. Entonces, tuvimos una pequeña disputa por eso. Amén. He dado en el capítulo 4 Moi va aller dans chapitre 4 là, la diferencia entre el rapto différence entre enlèvement y la segunda venida. avec deuxième retour. Amén. Por eso es muy bueno Pour ça c'est très bon que ustedes, pour nous-mêmes, amén, aprendan, pour nous apprendre, enseñan, enseigner, sí, aprendan. apprendre. Y no quiero que aprendan Pas moi pas voulais que pour nous apprendre que el pastor dijo. que ça qui pasteur a dit. No, en Apocalipsis está. Dans révélation tel c'est là lié. Bien, usted está confundido en el rapto. Ven acá. Et c'est au même qui a confondu dans enlèvement vini. Se saca los textos. On y revient à En verset. el capítulo 4 Dans chapitre 4 là, hemos explicado la diferencia. nous explique la différence là. Lo vamos a volver a hacer. Nous allons retourner faire La la próxima semana al comenzar voy a explicar otra vez expliquer encore. la diferencia entre el rapto Différence entre enlèvement y la segunda venida. et deuxième retour. Entonces,
usted tiene que presentarles. Entonces, ¿qué es esto, la segunda venida? Vous me présentez bien. Qui ça qui c'est? Deuxième retour. Cuando Cristo viene a pelear la batalla de Armagedón. Qui est Jésus a venu faire guerre Armageddon? Apocalipsis 19. Et na 19. ¿Qué es eso entonces? Qui ça y alors? ¿O usted piensa que en el rapto va a también tener la batalla de Armagedón? Ou bien on pense dans l'enlèvement pour alguien guerre Armageddon. Amén. A veces hay que darle para que ellos expliquen entonces. Il va pas besoin bailler et puis pour expliquer. Amén. Ahora dígame. Dis-moi. Corintios 15 dice Corinthiens 15 que el rapto será en un abrir y cerrar de ojos. Enlèvement va fait pour un fermer ou ouvrir. En ese rato que estamos hablando, usted viene hermana Israel, ella hizo así. Dans le moment où on parle avec Seigneur, elle a la battre pour gérer, No sé fermer ouvert. cuántas veces. On va compter combien de fois? Abrir y cerrar de ojos. L'ouvrir, fermer. ¿Quién lo va a ver Qui laisse pas l'ouvert? en un abrir y cerrar de ojos? Dans l'ouvrir, fermer. Tap, tap. Tap tap. No se puede ver Vous pas capable voir. en un abrir y cerrar de ojos. Dans l'ouvrir ou fermer. O todo el mundo tiene que estar así, Ou tout le monde doit comme ça. porque saben que está viniendo. Parce qu'elle connaît la venue. El día y la hora. Et jour là, Nadie lo sabe. personne pas connaît. Y cuando suena la Et la trompeta, trompette sonne, amén. Es así, c'est comme ça. menos de un segundo. Moins de 1 seconde. Una octava parte de un segundo. Yon Una octava en axte del 1/8. yon tiers. Amén, hermano Charlie. Pastor, ni es un bandi boy mes no lo mira. No. Abo mes bay. Você papiando assim, né? Para hermano Axel Benz que a mim, sim, hermano Axel. Oui, frère Axel, oui. On va chercher. Ni Axel bonde mira vai. Même Axel ou pas, ouais, Si maquieran, amén. S'il me retire. Gloria al Señor. Es tan rápido, Il est tellement rapide, amén, que nadie lo verá. personne pas pour elle. Nosotros que subimos naturalmente, porque Él está ahí esperándonos. Nous-mêmes, naturellement, En on a las monté parce nubes. qu'il a nous aller sur nuage. Subimos como On a luces. monté dans la lumière. Yo. Pero en la segunda venida, Mais dans le deuxième retour, cuando viene, l'elle vini, dijeron en Hechos 1, dans le travail, chapitre 1er. ¿cómo se fue Jesús arriba? Comment Jésus est monté en l'air? En una nube. Hechos 1:7. Dans un nuage. Estaban así. Il était comme ça. El ángel le apareció. Et puis ça apparaît. ¿Qué están viendo? Il dit, qui s'en a regardé? Y de igual manera que se fue, Et même Jean l'y allé, va a regresar. comme ça, la retourné. Está hablando allí La parlé là de de la segunda venida. deuxième retour Jésus. Pero en 1 Tesalonicenses 4, Mais 1 Thessaloniciens 4, 16 al 18, 16, 18, 1 Corintios 1 15, Corinthiens 15, habla del rapto de la iglesia. la parlé de enlèvement de l'église là. Amén, hermanos. Que será en un abrir Qui va dans l'ouvrir y cerrar de ojos. et fermer les yeux. Y lo vamos a presentaros otra vez los textos. Nous allons présenter là encore verset. Yo. Y creo que en el capítulo 14 Je crois que dans le chapitre 14 là, habló un poquito de eso. il fait un petit parler de ça. Tout. Y en Daniel 12 también Et dans 12 là tout, habla de cuando Cristo regresa a la final. Hay suficiente texto para demostrar eso. il y a un pile verset pour démontrer ça. Amén. Pero son cristianos pentecostales. Est-ce que c'est chrétien pas encore? Ah, no. ¿Sí? Está dudando. Pero para ustedes no. Lo que pasa es, pastor, porque el pastor mismo dice, el ministerio, el primer ministerio que Dios instaló fue el maestro. Entonces, muchos se suelen llamar pastores, pero si no son maestros de la palabra, por ejemplo, el pastor, para la gloria y honra de Dios, usted es maestro de la palabra y pastor. Pero si yo tengo un pastor que no es maestro de la palabra, no me puede enseñar lo que el maestro puede enseñar. Y en verdad, no toda la iglesia dan la palabra como la dan aquí. ¿Ve? Porque aquí se estudia la palabra y por eso muchos pentecostales se suelen llamar pentecostales, sí, pero no estudian la palabra como nosotros. Y no se las hace. Y muchas veces, pastor, le dicen, sí, porque dice la palabra, pero ellos no están seguros de lo que están diciendo. Amén. Y lo vamos a ver al comienzo de la próxima semana del estudio, lo vamos a analizar otra vez rápidamente Nous allons voir ça encore l'autre semaine rapidement. para tener claridad para
dar a otra gente. Pour nous capables de donner une clarité puis bailler l'autre monde yo. Amén. Que en el rapto nadie lo va a ver, nosotros que vamos arriba. Que enlèvement personne peut pas le voir, seulement nous-mêmes qui gagnons pour enlever. Pero en su segunda venida Mais dans le deuxième retour là, es porque, mira, Cristo descendió en Belén et Jésus descend dans Belém. y después otra vez a la segunda venida desciende a la tierra. Et l'autre fois encore deuxième retour là sur terre. Pero en el rapto, Mais en enlèvement, si no usted dice 3 venidas, sinon on est capable de dire trois venir. 2 llega a la tierra, pero Deux 1 no. arriver sur terre, mais une non. En el medio no llega a la tierra. Dans mi-temps, il n'est pas arrivé sur terre. Por eso no lo llaman una venida. Et ça nous parle de long retour. Porque en el pesebre nació allí, Parce que côté qu'il était fait dans Pâques mouton là-bas, vino a la tierra il est venu sur terre. y al final de la gran Et tribulación puis à la fin, grande tribulation, regresa hasta la tierra il a otra vez. retourné sur terre encore. Y por eso dicen 2 venidas. Et ça nous dit deux retours. Y el rapto no lo ven como una venida porque llega allá en los cielos. Et enlèvement, non pas well comme un retour parce qu'il a arrivé sur nuage seulement. Amén, hermanos. Si está en el segundo cielo C'est soit c'est dans le deuxième ciel, o arriba del primer cielo, ou bien en l'air d'un premier ciel. ni siquiera lo puede ver, pero el texto más clave es un abrir y cerrar de ojos. Mais verset qui pique là, c'est dans l'ouvrir, fermer. Amén. Más preguntas, remarques. A nos landa para Ave Mahinta. À nous lever camper matin. Cuando Dios danki para su palabra. Dis bon Dieu, merci pour parole. Gloria a Jesús. As vamos a agradecer Dios Ave Mahinta. Levez-moi à les fermer. Llame danki, llame danki, Llama danki, Dios Señor. danki. Llame de danki à Omeita. Danki, Dios. Bota grande. Dame palabra, ayúdame, Señor. Merci Seigneur, aidez-moi papa. Oh Dios, me quiere bo palabra. Moi parole bon Dieu. Me aceptar bo Moi palabra. accepter parole. La palabra purifica mi vida, Des paroles purifient la vie. mi mente. Mémoire moi. Bo palabra ta vida, Parole Dios. c'est la vie bon Ave Dieu. Mahinta, tu ma vida, oh Dios. Matin moi prend la vie bon Danki, Dieu. Señor, danki, oh Dios. Merci Seigneur. Danki, Jehová. Merci Jéhovah. Danki, Señor. Merci Seigneur. Oh, bota Au maravilloso. merveilleux. Bota grande. Oh, gran bon Dieu. Bota precioso, Oh, Dios precieux mío. bon Dieu. Te alabamos, Señor. loué au Me te Seigneur. adoramos, Me Jehová. adoré au Seigneur. Padre, bo palabra ta vida. Parole c'est la vie bon Papi, Dieu. se bo iglesia. Eu digo igreja. Papi, se discípulo. Eu digo discípulo. É palavra como da papi, cubo quita vida. Parole on parle avec nous cogner là, c'est la É vie. palavra predicada, me Parole à inta. prêcher matin. La que está alimento pe alma, nourriture pour pe l'âme. espíritu, Dios mío. Esprit, bon Dieu. Cada mente queda libre. Chaque mémoire était Cada libre. alma queda llena de poder de Chaque mente Dios. pleine à Pues pouvoir, tu bon Dieu. palabra está poderoso. Parce que pouvoir, Que parole tu avec pouvoir. sangre fluye ahora. Sans courir, courir. Que tu sangre fluye ahora. Sans courir, courir. Declaro liberación. Déclare libération. Declaro bendición. Déclare bénédiction. Declaro gloria de Dios sobre cada uno en este Gloire lugar. bon Dieu sur chaque monde dans là. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Jesús me sintonizar aquí en Aboneiro. Qui a branché dans mon œil, Toqué, là. Dios mío. Touché, Bendice Jehová. Bénis Jehová. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Aleluya. Cada uno que está sintonizando allá en Colombia, en Boston, Dios mío. Tócalos ahora, Touché, Padre. Julia, papá. Tócalos ahora. Touché, oh, papá. Tócalos, Jehová de gloria. Touché, oh, Jehová. Bendice tu iglesia. Bénis l'Église. Declaro tu paz ahora sobre tu Declara pueblo. la paix, tu La peuple. paz de Dios gobierne todo pensamiento. La paix, mon Dieu, Gobierne tu gobierne alma. tu âme. Ahora, Espíritu Santo. Unia, cet esprit, mon Dieu. Ahora, Espíritu Santo. Unia, cet esprit de Dieu. Toca, renueva. Touche, renouvelé. Renueva tu iglesia. Renouvelé l'Église. Renueva mi vida. Renouvelé la vie. Renueva mi ser. La Renouvelé la vasalla. vida. Ora, en el nombre de Au nom de Jesús, Jésus. recibe, diga, yo recibo recevoir, ahora, recevoir, Cuña. yo recibo de Dios, Recevoir de Dieu. yo recibo su palabra, Recevoir parole. dilo, su palabra me Dis sa limpia, parole m'a nettoyé. su palabra me llena, Parole a plein, su moi. palabra me hace libre, Parole dilo, fait moi libre. levanta tu voz, dilo, Levez voix, dis ça. decláralo, Déclarez. me declaro hoy lleno, Déclaré. me declaro libre, Am déclaré libre. me declaro sano, Déclaré guéri. me declaro, aleluya, Déclaré Cuña. oh alabanza, bendecido. Oh, mon béni. En el nombre de Au nom Jesús, de Jésus. en el nombre de Au nom Jesús, de Jésus. que esa sangre me limpia Ça ahora, va nettoyer que esa Cuña. sangre me limpia Ça ahora. nettoie Cuña. Aplico esa sangre sobre mi Moi, mente, je peux appliquer ça sur mes bras, moi. aplico esa sangre sobre mi Je peux corazón, appliquer ça sur le cœur, moi. aplico la sangre de Jesús Appliquer sobre mi ça, Jésus, sur l'âme, alma. moi. Esa sangre me purifica. Sans ça, purifier. Perdóname toda negligencia, Pardonnez de tout le péché. perdóname todo pecado, Pardonnez toute sa part. toda ofensa. Toute offense. En el nombre de Au nom Jesús, de Jésus. me lavo en la sangre de Jesús. Me lavo en la sangre. En el nombre de Au nom de Jesús, Jésus. me lavo en esa sangre.
Clama esa sangre, hermano, Ele hermana. nan san sa frère. Si te sientes frío, aleluya. Si vous sentez un fret, En un momento, dans un moment, en un momento, dans un moment, ese fuego puede regresar. qui est difficile à retourner. Pero tienes que alzar tu voz y clamar a Vous Dios. devez lever voix pour aller devant bon Dieu. Si clamas es porque estás creyendo Si vous relevez, c'est parce que vous croyez que Dios te ha perdonado, que bon Dieu pardonne. que esa sangre te ha limpiado ahora, Sans ça, comme nettoyer que en sus coulier. llagas hay sanidad. Et dans le studio qui est guérison. Renuncio a toda enfermedad, Renonce à toute maladie. rechazo toda enfermedad. Refusez toute maladie. En esa misma cruz, Dans même quoi? Él llevó mis Il y a enfermedades. péché, mieux. Me declaro sano, Je déclare guéri. me declaro sana. Je déclare mon guéri. Enfermedad, sal de mi cuerpo ahora. Sorti de comme coulier. En el nombre de Jesús, Au nom de Jésus. por sus llagas, Dans blessure, yo. por sus llagas, Dans blessure, yo. en esas llagas, Dans blessure ça. yo fui sanado. Moi, t'es guéri. Yo fui sanado, Yo te guéri. soy sano. Moi, guéri. Presión alta, vete, suéltame. Oh, sorti coulier. Mal de azúcar, vete. Allez, coulier. Me declaro sano Déclare guéri. en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Gracias. Gracias, Padre. Merci, papa. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén, amén. Vamos cinta, aleluya. Nous gravons ensemble. Dios está bon, Dios está Bon Dieu maravilloso. bon, bon Dieu merveilleux. Amén, hermanos.